نزیکی 2 ساله کار چێکردنا جاده سەرەکیە نەحیا شیرازê bi komalgeha Sîriyê vegerê de dihête kirin. Lêtinê cade derekî hatiye qêrkirin û ya nava komalgeha navbirî maya wesa. Xelek jî dibêjin, cadeka serekiye bi hatin û çûnê lêb êk carî ji kar ketiye. Lewma jî dixwazin bi zîtirîn dem ev cade bihête qêrkirin. براستی خلک ویزور کریه چونکی دمکی دریجه ابجو ده جلوی حکمت هاتیه کلون و حتی نو که نهاتیه چه کرن هنده زستان ویزور بنش کره چونکی بود دمی باران باریتن ریکه که گشتیه براستی و هنده هاوینه جی که خلکی ده ویزور کتن چونکی توزکا گلک راد بیتن و خلکی که لیویزار بود که 2 ساله ادمای پیو چه نکریه و هم داخلش حکمت که چادری که باج وجود پیدا کردن چون که بین که چادر کردن هر نکه وی هر خر تصا یا خر رجله و کدیا باش شادی لناد کردن جا هم بری داخلش حکمت هریم کردستان کردن او چطور چه کردن بلا جی چادری که باج دابید Rêveberê Nahya Şirazê jî derbarê evê cadê wiha dibêje. Cotsaydê navbeyna Sîriye û Şirazê ku ev mawakê hatiye rastandin ez bo wê çendê vegerîm ku ji ber egerê seqayî û keşnasiyên û ke emtêdad borîn mawakê nizîkî heyvekê hatiye rastandin bes me hemî wexta peywendiyê digel şirkî Anko kompanî heyne û ewrike ji her wisa me peywendiya pêkirî wana li bere êkî heyva çar bên dest bi şolê xwe dibkin û çi egerê dînînin bo rastana navî projeyê. Komalgeha Sîriye ser bi Nahya Şirazê ew tin 3 kîlometre ji Nahya navbirî dûre. Piştî Şirazê bûye Nahya di nehada bi fermî wekû tahekê Nahya navbirî dihêtin yasîn. Lê hêj li deverê wekû komalgeh ya berniyas e. Wekû xelek dibêjin evê cadê êkcar em bêzar kirine taîbe di rojanên baranê de. Nihat Ûremarî ên Artî, Nahya Şirazê.